Ovdje iskoristim priliku samo par reći, domaćin tribine u Vršcu, gospodin Peđa. Samo par reći, čisto... Slava Bogu, evo došao je taj dan da se okupimo ovdje u Vršcu, u ovom lepom gradu koji je dao puno za ovu domovinu, našu Srbiju, dao je puno veterana, dao je puno boraca, nažalost neki su otišli, nisu više sa nama, znači neki su dali život za ovu domovinu, tako da drago mi je da ovi koji su ostali došli su ovdje da pozdrave gospodina Srđana Aleksića, da pozdrave predsjednika našeg udruženja Mileta Miloševića i normalno sve one koji se i dalje bore za zakon, za borce, za prava boraca u ovoj našoj dragoj Srbiji. Odlično, hvala puno. Hvala.